Anungta pasian uma thaya abia Christian tele Paul pi ading in he gospel tu ichi lungdam na thu pe amawi nuntang na zungpi le anei lian pen aman phapen ahi manin tua thu a thupung na nei lawin thudang dang te athupi sak zo thu ummi le Paul pi chi bang om thailo khading hi bakhang hiam chi le tua thu in amawi zungpi le amawi hi na lian pen ahi hi to bek tham loin thu ummi Christian te thupiak lian pen in no te ba ko in la leimong danga mi khem pe keima nung zuina suak sakun chi hi a bang sibangin suak sak ding hiam chi le to gospel thu gen in to lungdam na thu hangin jesu nung zui sakin ama bel saka ama mi ding a mi khem pe uzot ding le thei sak ding a hi to ma bangin nisim hun simin to lungdam na thu Christian te in pulakin tang kowa lomma ma in to hangin gimnat bo sian na athuak zungin akipang na o hi kum zalom khatlai pekin solta pi polo in galati khwate kianga galati alien khat anew sagi le kiada hi gospel thu le lungdam na thu kilim gen ma ta a no te na pilwang dingu kisam hi amau te na le amau ot bangin again om khading hi a hi zongin ke nung zui pi pol ma in a hi zongin van tungmi te na hi zongin tua lungdam na thu jesu christ e sep amai lungdam na thu a hilo adang lungdam na thu khat pe ong gen khak le wa again te le wa again van mi te ai phial zongin ko ka hi phial zongun hel a kiden na hen pasiani mo sakna thua khen chena hi gospel thui athupi luan na gen hi tua gospel thu le to lungdam na thu in khatna pasian pa to in pasian sang sakin ama a hi chen pasian apa toy ki kha ka ani na jesu christ amai sep na le amai lungdam na thu hangin ama ma kilang sakin min thupi pen pien kipa toy lawa athumna a mihing te to lungdam na thuki gen in kiniam khiat sak lowin mihing te mo na akiphok sak eile atunga igen poluin ong vau hil khol adang lungdam na thu khong a hi khak ding la hoi hi nisim nai sim unsima iza gospel thu lungdam na thu kan chianin thupi ngai su chian ni